تو به رحمی تو به دردی تو ناشکری تو دل سنگی دعایت میکنم هر دم الها در بدر گردی. عزیز خان میگویند که با یک کمپیر ازدواج کرده است، راست است؟ به هم خاطر پرده بین ما و شما باشد، عیبا و کمبودی ما و شما هم خیلی افشا نشده، هم خیلی بماند. اوهو اینا مال گفتم. عزیز خان میگویند که دختر را بیند بچه های دوستش را فراموش میکند. ای عزیز خان دادر جان همین قدر وقت من سر کودک گفتم اوکی. خای چی خای дороҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани риш ва муйсар ва протеини бца зиёд кардани вазни бадан дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба тамоми шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салому дуруд баҳри шумо тамошобини азизи канали Меҳробпуро. боз бо шумо ҳастам ман Рустам Азимӣ, меҳмони ифтихории барномаи мо, яке аз чеҳраҳои муваффақи шоу-бизнес, оне ки ҳамагон бо сурудҳои ошиқона ва оҳангҳои марғуб дӯсташ медоред. ин ҳам бошад Азизхони Ризо. пеш аз ҳама бародари азиз шуморо хушомадед мегӯем. раҳмат, саломат бошед бародари азиз барои даъвататон. якҷон арзи сипос. ранге ки маслиҳат карда омадед ки ҳамин журналисти канали Меҳробпуро ҳамин хел костюм дорад, ҳамин хел либос дорад ва шумо ҳам низ ба ман тақлид кардам ки хеле хостем ки хеле пушем баҳри мухлисон ки шумо ҳам хеле монанд. дар инҷо суолҳо дарҷ гардиданд. конвертмам саволҳо ҳастанд. агар суоле ки писанди дили шумо нест, метавонед тариқи оташфишонак онро дар як лаҳза сӯзонда хокистар кунед. суолҳое ки писанди дили шумо ҳастанд метавонед дар назари тамошобин ошкоро баён созед. розӣ ҳастед? бале. азизхон мегӯянд ки духтарро бинад бачаҳои дӯсташро фаромӯш мекунад. ҳамин тавр ҳаст? яъне ки ҷурои барма. бале, духтарро вақте мебинед тамоми дӯсто бачаҳоя фаромӯш мекунед, албатта думи ҳамн духтарро мегиред меравед. мақсади саволи мо ҳамин аст. ҳамин тавр? не ман дар ягон ҳолат дӯстома агар дар баршон бошам танҳо мондагӣ нестам. алло, ман ҳозир меоям ва баъдтар бо шумо суҳбат мекунам, мегӯеду ба ҳамин шабру саҳар мекунед бо хонумҳову онҳоро фаромӯш мекунед. ҳамин тавр? шумо медонед ки ҳамин суолро яке аз дӯстони ҷонии шумо навишта ба мо пешниҳод кард. ҳамин воқеа дар ҳаёти шумо дар ҳақиқат реалӣ аст? не, ман дӯстома барои духта шида кидат кардагӣ нестам, дурӯғ гуфтагӣ нестам. барои духта агар ки дар пешум дӯстон бошаву яке мабодо ягон духтар ягон шинос ма бубинам, ман партофта рафтагӣ нестам. ани ташаккури зиёд, беҳтарин посух буд. шурӯъ мекунем аз қуттиҳое ки суолҳои ба қавли коғаз пеш доранд ва мешунавем. як конверт гирем я таъин мешавад? албатта, ҳар чизи шумо мехоҳед ҳамон мешавад. чӣ нависта шудааст? мумкин аст ман бинам баъд оташ занем? чӣ хел? чима? як бор хонам, агар шумо мехоҳед ки оташ занед, ман зид нестам, тарафдорам ки оташ занед. як бор ман хонам, чӣ нависта шудааст? секреторо шумо нафаҳмем. секрето бояд ҳама вақт оташ зада шавад. мо касеро маҷбур намекунем ки дар онҷо чӣ навишта шуда буд ва Азизхон омода ҳастанд ки суоли дигариро барақгардон кунанд. саволҳои шумо ба қавли коғазпеч ҳастанд ва бо як дилу гурдаи бақувват метавонед ки ба тамошобин қисса кунед. дар қуттии сеҳрнок чӣ намуд хазанда аст? оҳо, агар донистед мо ба шумо онро тӯҳфа мекунем. ман ай хазандо ай ҳамашро мегардонам. чӣ метарсед магар? ман метарсам ай хазандо. не чӣ хел? имрӯз як замоне шудааст ки не мо касе аз хазанда наметарсад. мо ай замон нестем. хай хазанда чӣ мисол охи ягон чизи хуб боша хай. ба андешаи шумо беди хел мекунем. бо чашмони баста қуттиро кушода ана ҳамон хазанда бошад, парранда бошад, чаранда бошад, ҳамонро гирифта ба тамошобин нишон медиҳем. хай ки ман бо чашми баста хоҳиш мекунам, бо чашми пӯшида.
як خیلی که ду من се بترسم برنامه تو نمیشه بود. шумо наметарсед дилу гӯратонро ба қувват гиред Баъд онро дига ба тамошобин барнома- нишон диҳед тарсидед ҳамун тарсу ваҳматонро ба тамошобинам нишон диҳед инам шарт аст биёед аз удаш мебаред чашмро мепӯшем Амида як ду се шурӯъ мекунем чашмонро пӯшида оҳистаонро зед زنده یا اگه چیزی بازیچه بعد не ин бози ман ҳеҷ чизе гуфта наметавонам барое ки ман аллакай худ намедонам ки дар он чи аст биёед چیزی аввал даст кунед вақте дидед ки نماننده. аҳо همین برنامه چه خیلی بیسو شدیسته همین هنرمنده رو شما ترساندنی چیکار کردن аввал дастаст кунед ки ба чӣ монанд аст пример тахминан мегӯед ки чи аст وای این چیز هست ба фикри шумо чи аст تنهش سخته чашмаро пӯшед шояд мор бошад шояд муш бошад من ایمار میترسم مار باشه التماس بگیرین شب не мор ман фикр мекунам ки нест чунки якдигар барнома аллакай тамошобину ҳунармандон медонанд ки мор аст ва мо моро аз байн бурдем дар ин ҷо дигар чи аст آخه ایمار میترسیم ин мор нест من صورت شبینه میترسم با биед тамоми қувваи ҳунаратонро сарф кунед ва бароред ба тамошобин нишон диҳед чи аст ای چیزی هست که چند ممنون биед як бор дигар кӯшиш кунед чи аст оҳо اینم مار گفتم این تورتنک дар ин ҷо калаи гӯсола будааст ای بازی چای کن ана дидед ман гуфтам дар ҳақиқат шумо тарсро пеша кардед من توفه گفتیم میگیریم قبیدیمش توفه инро ба шумо тӯҳфа мекунем чун шарти мо ҳамин буд ки агар шумо донистед онро ба шумо тӯҳфа мекунем дар хона меред бозӣ мекунед аз ин шарт ба хубӣ баромадед ва биёед дигар суолҳоро қироат мекунем چرا در روی صحنه کم نمایید نه کلیپی نو نه سرودی نو بپول شده ایرال مخلص نمیسته албатта мухлисатон дар ҳақиқат рост мегӯям барои чӣ рӯзҳои охир азизхонро бо клипҳои нав бо сурудҳои нав намебинем чӣ сабаб шуд яку якбора гум шудед راست دیگه ما روی صحنه گم نشده ایم زندگی ما را کمتر از صحنه دور کرد کم بودی زندگی خیلی ما بیسو میخونم در کامنتاری کلیپم تا همین لحظه اگر چند کلیپ کرده باشیم امیدوار هستیم که یگان کامنتی بد ننویسن در حق ما هنر ما را سرودای ما را صنعت ما را خوب قبول کردن نه که خیلی به هر حال زندگی آینه را محتاج خاکستر کند میگن بعضی وقت میشود شرایط زندگی نمیگذارد تا ما کار صنعت پیش بریم هم دانشجو هستیم هم در دوشنبه کار و فعالیت رو پیش میبریم پایتخت میدونید که چقدر شهری کار است و بار است ва фикрам дар консерватория мехонед در کنسرواتوری ملی تحصیل میکنیم این سال کورسی چند؟ ختم کننده هستیم پنجم در دوادر همون کارهای دیپلمی و دیگر خیلی زندگی کمتر دشوار آمد نه که به هر حال ما حالی هم امید عیده زادگی نیستیم حرکت کردیم به نزدیکی یک دو کلیپی نو بروردیم با یک 8 سرود نو نصیب باشد дар ҳафти омодашавист آماده شده است در هفته ثبت کلیپ است حرکت کردیم ташаккури зиёд азизхон ва мо мутмаъинем ки рӯзҳои наздик бо ҷадидтарин клипҳо сурудҳо хотири мухлисон хотири ҳамон шунавандаҳои худро шод месозем биёед варақро мехонем чӣ бошад با خدا نخوش чӣ нависта шудааст ман фикр мекунам ки суол ба фикрам ба иззати нафси мо намерасад من همین سوال از شما نمیتونم شما جواب میتین اگر در این برنامه که روی راست با بیننده هاتون همین میدونیم که برنامه شما مخلص داره بیاد یک بار شما بینم مخلص اختونا پیدا کردگین بیاد یک بار بینم من همین را جواب نمیتونم شما میگین که بینم من نه شما بینید نه ما بیاد میبینیم دو کاست وقتی که در حقیقت نه سوال شما از راضی شین حد که جواب میتین من شما رو نشون میتونم بله جواب میتین بله فلان میخونین مایل مرا بیننده های اگر من با این سوال پوست کردم من باوری دارم که بعد از نمایش این برنامه تمام مخلصات بسری من سنگ ملامت رو
мерезам. марҳамат мухлисони меҳропро акай рустам саволе ки бояд ман ҷавоб медодум ман рад кардам ака ҷавоб дар медод. ҳақиқат мушкил будааст азизхона вақте ки суола ба ҳунарманд медиҳӣ. Ана имрӯз шумо ба ман суол додед, ман вайро дидам, бовар мекунед? Не шумо маҷбур кардем ки баланд баланд хонем. Ман рости гап нахостам. биёед оташ мезанем, чун ман аз чӣ будани суол аллакай бархӯрдор Марҳамат, гаштам дӯстон. ба қавли Дон Жуан. Ая биёед суолҳои дигарро варақ мегардонем ва мебинем ки боз чиҳо навишта шудаанд. Хай Биёед дигарша мебинем. мегирем. дар ютуб як суруд бо номи марги ҳамсар сароидаид. Магар янга ҷавонмарг шуданд? дар ҳақиқат як клипи шуморо ман дидам ки дар он ҷо бо номи марги ҳамсар баҳо додаед. ин чӣ мазмун дорад ва барои кӣ буд? ин мехостам барои тамошобин гӯед. дар ҳақиқат шумо янгаро аз даст додаед? Не, асосан зиндагии саҳнаи бозии мо дар он бозингаре ман ҳар чизе ки ба чашм дидам аз назари мантиқан гузарондам. Амора хостам ки чанд ҳиссаашро дар клипон, дар сурудон, дар дигар маводҳое ки тайёр мекунам барои бинанда пешниҳод кунам. Ва ин суруд асосан бевафои ман ном дорад ва мо ӯро ҳамчун марги ҳамсар дар бинанда муаррифӣ кардем. Ба он хотире ки ду оилаи ҷавон ки дар айни нашъунамо ҳастанд, дар айни нав зиндагисоз ҳастанд, бо сабаби сари фарзанд рафтан ҳамсарашро аз даст медиҳад ва ба ҳамин суруд ба ҳамин хел ин дар ҳаёти мисраҳо- кӣ мақсад рух дода буд? ин хел дар ҳаёт бисёр шудааст. Не, мисол одамо ба шумо муроҷиат мекунанд, ҳаёташон сарнавиштшон нақл мекунанд. бале бисёр мухлисони ман маро Хоҳиш мекунанд. хоҳиш мекунанд ва аз саргузашти худашон нақл мекунанд. Мо каме ам бошад аз онҳо гирифта ба худ як ғизои маънавӣ гирифта ба мухлисон пешниҳод мекунем ва дарди дили ҳамоишонро ба бинанда мегӯем. ҳамин гуна ҳастам. дуруст аст, биёед суолҳои дигарро мебинем ва посух мегардонем. суруди ту бераҳмӣ. чунон ғамзада сароидед ки баъди гӯш карданаш 3 соат гиристам. ин суруд барои кӣ буд? суруди ту бераҳмӣ. биёед аввал чор мисрашро барои тамошобин шинос мекунем ва баъдан дар мавриди ин гап мезанем. ту бераҳмӣ, ту бедардӣ, ту ношукрӣ, ту дилсангӣ, дуоят мекунам ҳардам, илоҳо дар бадар гардӣ. ту хушҳолӣ, ту хурсандӣ, ба ҳоли ман чӣ механдӣ? худо бахтат сиёҳ гардад, ки рӯзи ман сиёҳ кардӣ. қариб буд аз чашмонам об резад. баҳри кӣ ин дуоро ба қавле аз дили худ гуфтед ва касеро дар ишқ албатта гунаҳгор месобед? чӣ сабаб шуд мехостам ҳамон қиссаи саргузашти худро нақл кунед? албатта дар дили худатон аст. бале хаз ҳар як ҷавон, ҳар як дил як бор ошиқ мешавад дар ҳаёт, як бор дӯст медорад. аммо яъне дили кӯчаки шумо аллакай ишқу ошиқиро чашидааст. мо ошиқ шидем акай, сармон шумо гузарондем. чанд солаед? ба назари ман 12-15 сола метобиду. Не, ман шукронаи худо 23 медурам. аҳа, бачи калон будем. 23 сола мешем. дар айни наврасӣ, дар давраи мактабӣ ошиқ шудем, дил додем ва ан ҳамон дарду ғаму ҳамон ғазабе ки ҳамон нафрату ҳамон гирияҳои бисёру шаббедорхобӣ бисёр кашидан, фикр мекунам ки ҳамааш дар ҳамин суруд рӯи варақ овардем. албатта худтон навиштед. ман худам навистам бо акай Субҳиддин Гуфтани Субҳиддини Саттори, як шоири хеле ҳам хуб кор кардем, ҳамфикр шудем. ҳама ҳамо дарду ғаме ки доштем дар ҳамин суруд навиштем ва ба мухлисон пешниҳод кардем. ба гӯши ҳамон одаме ки дар ҳақиқат дар ишқ бевафоӣ ка расид? намедонам расид нарасид ки мо ғами хумона берун кардем, ҳозир дигар дӯст намедорем, дигар дӯст
دوست داری دیگه یعنی که دیگر با به ما- عشق باوری نداره. مال ما نیست دیگه دوست داشتن. چرا؟ حالا جوان هستید، بچه‌یاش هستید، هزار دخترو از پیش چشم شما میگذرن. نمیدونم انسان یک دل دارد یک بار عاشق میشود. یعنی دلی عزیز خان از این چیز سرد گشت و دوباره نمیتواند در یک عشق دل دیگر. محبت جای نمیگیرد. مهم. مهر میکنی عادت میکنی نه که چگونه که عشق اول است فکر میکنم که چی نمیشود دیگر خیلی امکانیت به دست نمیآید. عزیز خان وقتی درباره عشقش حرف میزند از چشمانش حوزه آب معلوم میگردد. یعنی که این عشق توانست او را چنان بسوزاند، عذاب دهد و ما نمیخواهیم که نمک به انمو زخمهای دل شما برسانیم و عذر زیاد میپرسیم که شما رو کمی هم باشد به عشق کودکی فرو بردیم. بیاید انتخاب کنید با دیگر سوالها رو و موضوع رو دیگر میکنیم. باز نمیخونیم. بیاید یه شما بینم بعدا دو کس آتش میزنیم. نه اگه شما نبینید شما سوال را که دادین باید باور میکنید این سوال رو حتی من از نظر نگذراندم چی است. همین مخلصا گفتیان نوشتن و بعدا بیاد پریمیر گپ زنیم چی است. مخلصای من نخواه که تا این درجه را مرا دوست بدارد خیلی از قطعی هست شروع میکنیم. خیلی تهمت در سر ما چی تهمت باشد بیاید بشنویم. چی باید که خیلی گفته باشن این مخلصای ما میگویند که کم کم به زن یک مرد دارا SMS مینویسی از آن زن چی میخواهی؟ اوه این روز مردهای الفونس نهایت زیاد هستند و زنها میتوانند با پول چشمانی اون مردها رو به خود جلب سازند. یعنی عزیز خانم همین طور است گفتنی. نه راستیگه من از این کارا بسیار هراس دارم میترسم سختی بعد چون که ما هم در آینده عائله دار میشویم. من این کارا نکردم و نخواهم کرد. یعنی اسمسی که به اون زنی دورو رفت از جانب عزیز خان نبود. نه دروغ تهمت است. این مردم بیکار ماندیم در این پاندمی و در شهر چی میگن اگر ما دلیل خیلی ما فقط هنرمند کشیدیم اکر این معنی را نداره که ما دختر باز میشیم ما عروس باز میشیم ما تا تنها برای زنها تنها برای عشق و عاشقی تنها برای مثال راحت چیزی خما نه ما صنعتکاریم از پشت همین چیز ما نان میوبیم خدمت مردم میکنیم سرود میکنیم رکلام میکنیم ما هم به خاطر یک بردن نان حلال رو دریافت کردن آخه صنعتکار شدیم و در نظر مردم وای دختر باز است وای عرقنوش است وای این گونه است و این گونه است دیگر همین قچی در سری مردم تاب میخوره اینکه در اصل خیلی نیست. ما هم گاهی میشه ما هم با معرکه ها میریم با گروه مرده میریم جنازه خانه میریم نماز جمعه میریم ما هم بخمون کمتر انصاف داریم ما هم از خداوند میترسیم. بیاید سوال رو نگرفتم من به شما یک چند فکت و دلیل میارم در مورد اسمسی به همون زن نوشته. شما خبر دارید که چند سایت ها در سوشال سایت ها با نام عزیز خان ریزا گشوده شدند و به دختران و زنها می نویسند و ایسوری محبت میکنند. اگر شما رد سازید ما با شما فکت و دلیل پیشنهاد میسازیم. نه اصلا من در ادناکلاس یک سایتی خما دیده بودم سایتی که ساخته بود در اینستاگرام تو حال پیدا شدگی نیست در یوتیوب هم دیده بودم نه که اگر این نومی مگب زده باشن من مرامت نویسن سایت اساسی خما سایت اساسی شما چی است؟ عزیز خان ریزا نویسن اگر که خطابی شده باشد من خودم معرفی میکنم در نه که من از خودم باور دارم که کار کردگی نیستم و از همون دختر و یا زنی که با سود ما سوال رو پیشنهاد کردن خواهش میکنیم که باور نسازن و هر اون چیزی که SMS هایی که طریق سوشال تو به شما ارسال شده است از جانب عزیز خان ریزا نیست و باور نیز نکنید. عزیز خان ریزا در حقیقت قول شدن که سایت رسمی اون کس با نام خودشون است و 3200 ابونچی دارد. بیاید سوال دیگر رو میخونیم. فکر میکنم مکتوب سلامتی آمده است از جانب یگان دختر عاشق. با اهل دین فخردین زنگ زده گوید چرا زکس‌های توی مرا زکس‌های توی مرا از راه میزنی. الو لبای سوزیا کردین خوبت اینجی؟ نشار آمد میشوه عزیز خانم چیول داری اکا؟ عزیز
هیچ چنیا 10 روز وری تلفن من شکستگی بود به تلفن بودم به هیچی نه همین روز تلفن من گریان کردم یا دو آدم زنگ زد میگه اکا همین هفته همین روزای شنبه یک شنبه بیگانیش زکاز داشتیم همین قکفتیم نیافتیم اکا آلدین پرسیدیم اکا شما گفته باشین که ای ولی کودک تو گذرانده نمیتونه مقصد اگر که باشه من خودم زکاس هم میگیرم میگذرانم آخه همین عزیز خان دادر جان همین قدر وقت من سر کودک گفتم آخه نمیدونم اکا گفتم چی خیمه اخی گفتم راستیگه من اکا آلدین در میسال زکاس پیشنهاد میکنم و یا من در توی زکاس میتن ممکن که من اونجا گفتگی باشم که همین کودک هم باشه ممکن که یک کانون دور میگذارنه و نبارد گفتگیانده نه خیلی گفتگی که مقصد نمیتونه تماما توی گذرانده ولی هیچی نداره مقصد ولی ایره زده اینچ خیلی کده این اکا نه یکی گپو مقصد گروه اینجا جون بیارد این گپ او چیزی که شنیدن کی بود مونند دیدن میگن کو دیگه دیدن دیگه خیلی من شما دا باور دارم پروستا گفتم یه پیشتون بگذارم اکا ما هم شما دا باوری داریم ما همین وقت شما رو هم چون دختری عزیز قبول کرده ایم نسبت شما یگان فکر زیادی خیلی گپای زیادی نداده ایم در جون ما خالم چه خشی سلامتی است میشه هر دودا و یمو دایم خیلی خداوند شفای کاملش دهن زنده باشید در جون گپ نیست اهل دین سلام علیکم. و علیکم السلام ما از برنامه روبرو با ستاره از شما زنگ زدیم و این یک شرط بازی ما بود که عزیز خان از بودش برآمدن و به شما پیشنهاد کردن. من فکر میکنم که در زیر آهنگ شما یک شبهه بود که شما پای بردید که این برنامه بود. همین طور هست یا که نه؟ من همین هفتم چست و میگن کو یکی آدمو دارم من همون در ترکیبم کم دارم دا من اونجا ایدسته سنر کشیدر ما اونجا خیت میکنم برنامه را راستش رو گوید در حقیقت شما احساس کردید که در برنامه قرار داریم. من یا دیلم شبهه برده کنه که به هر حال این دادار نمیخوام که من خفه باشه دا این برای این شخص برای ما خیلی آدمی همچون سمینی آدم ایده مثال ما یک سال دو سال نیست گرچنده پیش از صنعتکاریش هم بوده قطعی ما همکاری داشته گردخونه دیدو برای هم قدر من نمیخوام که دادار ما خفه باشه. پاسخ خود را در برنامه روبرو از کانال مهراب پرو انتظار باشید و روزهای نزدیک پیشنهاد می‌گردد. تشکر زیاد. تشکر زیاد پادشاه تکنه کانال انم برادر مادر ان شاء الله برنامه‌های بهترین است. زنده باشید. گپ نیست اکا سلام باشید. روزای نقد بشه. گنجینه در برنامه میدانیانه به شما زنگ میزند ولی شما گویا میشناسید و در این رقم دیگر زنگ نزن میگویید باز چی شد که یک بار دشمن شدید؟ در حقیقت بین شما دوستی بود چون عکسایتان رو از اینترنت میبینیم یک جویا هستید. چی شد که یک بار در اون برنامه راستی گپ اول برنامه برآمد و بعدا کلیپ ما برآمد. یک بازی بود یک مصلحت بود بین ما در اصل با گنجینه بانو شناس هستیم دوست هستیم رفیق هستیم این در بین ما یگان دشمنی نیست همکاری است همکسبی است دوستی است در بین ما این همین خیلی یک شوخی کردیم که در بین مردم پهن شید آغوزه شید نه که در اصل ما دشمن نیستیم. یعنی این شرط بود در برنامه میدانیانه و شما توانستید که از اوته این شرط که باید خواستن که من یگان گپی بیزی بگم یگان گپی قبه بگم که نه که من تا مجبور نشم گپی قبه گفتن نمیتونم و اون خاطر نتونستن مرا تکر دادن. تشکر زیاد و پاسخ درست و تماشابینان از کانال مهراب پرو الان شنیدن و برنامه میدانیانه اون چیزی که بود تنها یک پرانک و خوالی بود. بیاید آخی میگوین کو آخی ما لخمون بیزن گشتیم بوی خیلی می نویسن. خوش چی گفته شده است؟ عزیز خان میگویند که با یک کمپیر ازدواج کرده است راست است؟ ولی ما خودمون زن نداریم نه که ما جوان میاشیم نخوا که با یگان کمپیر ازدواج کنیم. نه ما ازدواج کردگی نیستم با یگان کمپیر. امروز بیشتری سراینده ها خصوصا مردم فرق ندارد که اون طایفه کدام سن و سال هست و حتی کدام سال هم باشد و پول داشته باشد میگن
آخه نه همه چی پول رول باز نمیکنه آخه که خوشبختی خنده صدقان مهر محبت دوستداری رفت و آمد گپ خوش معامله خوب حرمت عزت یورا پول خریده نمیتونه کن. шумо намехоҳед ки тамоми клипҳои шумо сурудҳои шумо консертҳои шумо ба қавли ройгон гузарад чун дар бари худ як спонсор ба қавли як зани калонсол аст. گپ چیه که و چیزی که مهنت میکنی صدقان عذاب میکشی در وقتی ثبت کلیپ 2 روز 3 روز دوام میکنه گشنه بیدارخوابی تشنگی عذاب بفرگی گمان میکنم که شیرینی شاید گم میکنه وقتی که این کار را چی میکنه رنگ روبرت میشه و ترا استفاده میبرن یک آدم نیوه چهره ترا صدای ترا استفاده میبرن نه که در اصل من خیلی موادا بود که همون چیزایی که در کلیپ هم خودم داو میکنم سرودام ده خودم پیشنهاد میکنم ایده هاما چقدر میکنم خودم داو میکنم چون یک از گاه بکنه کیفیت نمیتن дуруст аст خیلی اکی رستم خیلی حالت ها چینه که من در اصل این سوال خواندم نه که آتش میزنم که همین گپ кампирҳо аз паси шумо нашаванд. نه این مقصد در حقیقت نشود برای که ин андешаи шумо аст. جوان زبی جوان دارد کمپیر زبی موی سفید охирон суолро мебинем ва посух мегӯем. در آخر یک چیز خوب ننویسید که کمتر صحبت کنیم ده чӣ омадааст хай биёед ошкоро баён кунем ки дар он чӣ буд ва гап занед. نه من سوالم نمیخونم чӣ савол ба иззати нафси шумо جواب мерасад. میتونم майлаш марҳамат. وابسته ای настроение ҳала кай фаҳмидам ки азизхон дар инҷо чӣ посух доданд. وابسته ای عصب وابسته ای рӯзи дароз асабҳои шумо хароб бошад чӣ? баҳонаи асаб мегӯед дурӣ меҷӯед ҳамин хел. نه یک چی نمیخوای با چیزش ده با امکانیتش چنین قدرت توانایی اینا آخران سوال بیننده های عزیز آتش گرفت و بعضی سوال های خوب بعضی سوال های ناخوب و امیدوار هستم که خیلی سوال هم در شما نشود این خیلی حادثه ها می خیلی حوضه های بردروغ هم شما را هم دنبالگی نباشد ما خوب صنعتکار هستیم مهنت میکنیم سرود خوب هست بد است ما سرود بد نمیبریم یکی سرودهای خوب بد هم میگن سرودهایی که ما مهنت میکنیم و یاش هم گپ میزنن خیلی ما مقصد با اون نفرها که گپای قبه میگن در کامنت ها یگان چی گفته نیستیم و ما خرسند میشیم که یک چی در ما دریافت کردن که از پس ما غیبت میکنن. азизхон шумо медонед ки то шамол нашавад барги дарахт намеҷубад. яъне ки ҳар он чизе ки дар он ҷо сӯхта шуд бесабаб набуданд ва мардум бе ҳеҷ гуна аз пеши худ суол ёки овозае намебофанд ва ҳар чизе буд албатта диданд шуниданд ва آخه این چیزایی که هست در اصل دروغ است این گپو بعد یکی هست که میگه اگر پرده ورداشته شود نه تو مانی و نه من و هم خاطر پرده بین ما و شما باشد عیبا و کمبودی ما و شما هم خیلی افشا نشده هم خیلی بیمونند. ин буд барномаи рӯбарӯ бо ситора. дар барномаи мо ҳузур доштанд яке аз чеҳраҳои муваффақи соҳаи шоу бизнес соҳаи санъат азизхони ризо. تشکر زیاد. رحمت یا بار دیگه به همه نفرانی که ما را دعوت کردن در کجای باشه این خداوند مهربان نگهبانتون باشه و در آخران مینداری خود رو به برادرایی که بیرون از شهر مسافری هستن غم مثال در بر ما هستن کمک میکنن اکای نبی جان اکای جمشید جان و دوستانی که این در همین شب و روز در بر من هستن با آنها نیز یک مینداری خش رو بیان میکنیم همه دوستانی که با دل نزدیک از چشم دور هستن در کجای باشین خداوند نگهبانتون باشه شما را خداوند نگهبانتون باشه. خای چی خای در کانال انم جدا سیلکش میبرویا آشنا لایف подписаться کنین بهترین ویدیوها را دسترس کنین.